Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Roldan. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda na amumi a babae a pinagang angawan mi itigayam ko. Ket jak ninamnama nga iso timang paimbag iti sisisugat pay laeng a pusok. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Roldan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagulib ka, Giselle. Kunak no na pudno ti panagayat mo kanyak. Apay na ituradnak aguliban. Pasensya kan, Roldan. Nabayagan akayat ko nga ibaga, nga adan sa baling nga ay ayatek. Ngam sa anak la ang makaala iti tiyempo ang mangibagakan ka. Ibagam man niya tinagkurangak. Ibagam. Awan tinagkurangam, Roldan. Ngam jak na pupuutan, anat nagtiriknak ka ni Ryan. Nagsakit mo tan. Nasakit ang maamuak adwa kami gayam iti biyag mo. Pakawanan na ko, Roldan. Sige, agpakada akon. Kat ulit at ti agkid daw iti pamakawan. Anya ti kunakan kaday di atu timer a babae. Anya kumapay ngay. Nagkidaway ti pamakawan pare. Diyakin pagarup nga damat gayang babae akas ti ugali na. Imbaglakid din ta nakitam iday di pagsinyan. Aging gayta, diyak kumapailaan mo adwa kami gayam iti biyag na. Nakigtutak nga rod pare. Kunak mo si katikadwa na. Ngam sa bali mat gayam. Nasakit pare. Ay ayatek ni Giselle. Ngam kasjay kit din tinaramid na kanyak. Ala, mailiw-liwag mong tumatlaang dayta pare. Umay kakid eh. Mapantay dya istor ni Tata Lito. Mapantag shot. Sige man nga rod pare. Tata Lito, duwabe man abir. Ay, mangisungsong ka manain iti inom, sika Dante. Nabartek kayaon. Ni Tata Mat, na-heartbreak ngamin ni Roldan. Isong aginong kami man. Kas nagpaiso, tata. Ay, apay ay ang aramidin yung agas ti heartbreak ti arak. Ni Tata Mat, adamo yung ay adad to mga agas ti heartbreak. Ay, didak man paglulukwan. Anya ngay ti amok dita. Ay, Akal, ada akon. Ada ka matgaya maan ka anakan. Ala, umunag ka. Tamangan no pagbabartakan da ka dita. Wanang kal. Pare Roldan, nagpintas mo tante ka na ni Tata Lito? Uwan nga rod pare. Umay nga tag bakasyon dito eh. Mabalilakas ta. Tanagdakal mo siya maleta na. At nga tan kaayan-ayat na. Abay pare, ada planam amang haram. Paspay pare. Naawanan ako ni tiganas ka na kiti babay. Agay ayam talang pare. Anda na panunot ko apagay ayaman ta. Anya na ito pare. Agpus tata. Armanda na jay ababae. No asino ti sumbatan nakadata. Iso ti mga pare. Anya nga iti pusta pare. Kalding pare, kalding. Anya? No mga ka, kukwam jay kabaiyan na kalding ko. Ngam no mga ka, kukwak matay kabaiyan na kalding mo. O sige pare. Ay ayam lang mo. Bareng may liwliwag ko ti pananggulip kanyak na dyan, Giselle. Nabartag ka si Magpag. Kaano pa'y nasursurom tinaginom? Ito lang mo't nanang. Apay naginom ka. Nagsina kami ka na Giselle nanang. Ginuliban na. Anya? Dua kami kaya malalaki ti biyag na. Ay,
Sayot mo nga rod a babae day taa. Masakit tinakam ko naman. Kunak no ay ayatin na saan mo't gayam. Saan arumba nga kay lalaam tikas day a babae? Lipatem kit din. Ta saan amay kare a paraken ka? Sabong parakin ka, Elisa. E di kalman. Tigayam mo ti imay nagaram. Ita, si Kamat. Agpada kami na nakayawan. Hidiin makita da ka, ading. Manong, jak kayat ti lalaki abartek. Saan mo't nakanayon ng umino makitiarak? Kuna ni Uncle Lito, anaginom kayo kano gaputan na heartbreak ka. Ita, agaram kan? Dakas ka di? Baro akmat. Kan awan matan kaayan ayat ko. Amangan no aramatan naklang. Tapno maka-move on ka. Saan mo takasta? Manipo di din na amuak alino ko nakti kaayan ayat ko. Napukawan ti panagayat ko kinkwana. Naginumak lang. Gaputan na sakit tinakam ko. Gapuy ti pananglipot na kanya. Ngam saan arumbang nga agaram ka adagos. Apay ko masaan narumbang. Nakariknaak nga ron iti panagayat ken ka. Alangan, napaluspusan ka. Amo ka di matigayam mo nga agaram ka kanyak? Tsaka mo. Kamamok lang mat nga imay gayam nagaram ken ka. Ngamkit di. Naibaga na, ako kursunada na kamat. Agsarita taman, si ka, Roldan. Apay ka di tata. Mariknak, akayat nakaday ka anaka. Ha? Agpaiso tata? Saan mau a paglulukwan di ka anakak? Ta siya ti makalaban mau. Ha? Oh. Apay adi ka makasungbat. Uwan tata. Diyak paglulokwan ti kaanakan nyo. Napudno ka kadimot lang kanyak, Manong Roldan? Ha? Uwan ading Elisa. Napudno akin ka. Isa pangasim ta sungbatan na kuman. Numay karim lakit di asa anak to alukwan. Sige, sungbatan ka. Agpaiso ading. Siyak ti Pilyam. Saan mo ka di akayat? Wenno, adda planom amang loko kanyak. Awan plano ka mangloko ken ka ading. Ikarik dayta. Yes. Siyak ti nangabak. Kuka kon di ka ba yan nakalding ni Dante. Napauli magkamatan, Manong Roldan. Ha? Namnamaak nga rod, adi naktulokwan. Ukode konti kalding mo pare. Nasiglat ka talaga, pare. Awan pa nga abak ko kan ka. Pasensya ka na. Talaga ka stati sugal. Adda maabak, adda amat mangabak. Si kamat ti nakapanunot iti daytoy. Ang kasanuitan, pare. Kaya't nasawen, kaayan-ayat mo ni Elisa. Adda ka di matlang panagayat mo kan ko, na? Kinapudno na pare. Ni Giselle latta ti linaon ti pusok. Kasano nga roditan? Sursurwak nga ayatan ni Elisa pare. Narigat mat, i-break ko. Kalpasan na nangabakak. Diyak mat kaya timang pasakit pare. Ala nga rod, pare. Good luck. Bareng ni Elisa ti makatulong kan ka. Tapno malipatam ni Giselle. Bareng nga pare. Ngam panagkunak. Marigatanak amang lipat ka ni Giselle. Pare, kasanon no agsublikan ka ni Giselle. Ha? Diyak masungbatan tayo ta saludsod mo pare. Sige, mapanakon. Yawid kon ti kalding mo. Roldan, ipasyarnak man mat. Manipod sinungbatan ka, dinak pa impasyar mat. Pasensya kan, Elisa. Busy ak namin, sa di ka pa yung maipasyaran. Sige,
No, kaya't mo tagpasyar. Mapantangarot Kaano? Itan no kayat mo. Anya? Diyak pa'y mat nakasukat. Agsukat ka nga roden taurayan ka. O sige nga, Rod. Mabitlaang tagsukatan. Mapantapay mga iti deta restaurant. Sakbay nga agawit ta. Amo ka na banog ka anak pasyar. Ay, nangina ti makandita. Adda amok analakalaeng ngem naimas ti putahe da. Sa tino? Umay ka sumurot ka kanyak. Sige, isuti ko nam. Sabsabali mat na tiya babae. Baka na may tinginginaan. Di na kayat. Kayat na. Iti lalakaan. Makamumanlangan isuti kayat na. Surutak lata. O anya, nabsog ka kadimatlaan? Una, gaputa adda dito iti paborito kaputahe. At to ti share ko iti kinlanta. Anya sir, siyak ti agbayad. Sigurado ka? Siyak ti lalaki. Iso siyak ti agbayad. Thank you, Roldan. Awan na nyaman na. O sige, urahin nak dito ha. Dahil agbayad iti counter. Napanak ijabantay itay. Apay, nagbalin mo tin atalo dya kalding mo. Ay, kalding ni Dante jay may sana nang. Impatarakan na. Saan? Anya ngay nga rod. Basta kukuha ko na dya kalding na nang. Awanan ti ato sa ludsod. Ginatang mo. Inabak ko iti pustaan mi. So, kukuha ko dya kalding. Anya, di ka lanasyan mo tin ijagayam mo. Isublem ti kalding na. Ay, saan ananang? Kukuha ko dya kalding. Saan niya pakibiyangan ko nakmanan? Ay, unay kalakit din. Ay, wun gayam. Birthday inton bigat. Anya nga iti planom. Ay, agluto kay latanay, ti komporme dita. Ada bisita maya. Awisit ni Elisa. Asino nga Elisa? Kaanakan ni Tata Lito. Isu itan ti kaayan ayat ko na nang. Anya? Apay asan mo nga'y bagbagangay? Kat no saan kayo mata nagdamdamag? Alang nga Rod. Agluto ak taawisem to ti kaayan ayat mo. Tapno maamamok mamay. Isu ti ibagbagak akaayan ayat ko na nang. Ni Elisa. Elisa, isu ni nanang ko. Kumusta kayo, Nana? Maragsakan ang makaamam mo kada kayo. Ay, nasaya at aklaang ba't balasang ko. Ala, mangan kalaang. San ka ngagbabain? Mapitlaang mapanak ijag kusina ta irwar ko ti pang dessert. Sige laang, Nana. Happy birthday, Roldan. Oh, adto ti regalo kan ka. Ha? Regalo? Oo, apay anas dao ka. Saan ka di akasangay mo? Uwan, damok kami na may kaniti regalo iti kasangay ko. Kasta? Uwan, Elisa. Di na kami inikikan iti regalo ti ex-girlfriend ko. Thank you, ha? You're welcome. Gapo iti kinasimpot ni Elisa kanyak. Ininot ba't na makarik na akiti panagayat kan ko na? Pinaglulukwan mila nga pinagpinustaan. Ang agayatak matan. Kasla makonsensya akpayket din iti naramid mi. Kasunulangan na maamuan na nagpinustaan mi. Makapungtot lakit di kanyak. Ay, masapol nga isubli kong ti kalding ni Dante. Tapno saan ako na makonsensya. Pangipanam nga'y di takalding ni Dante. Isubli ko na nang. Apay, nakonsensya kan? Wala nang. Saan na nasaya atin naramid ko anak ipinusta. Iso nga isubli ko. Nasaya at magta nakapanunot kan. Saan na nasaya at ti makisugsugal. Agnumnumar ka lang iti nagbanlugan ti sabali a tao. Wala nang. Iso nga rin nga isubli ko.
Pare, hapay nga ukod-ukod mo takalding ko nga inabak mo. Isublikon, pare. Anya? Isublikon ko, nak. Hapay nga isublim. Gaputa gayata kon ka ni Elisa. Ah. Diyak kaya ta maamuan na ang nagpinustaan talang. Kan makonsensya ak. Isa na saysayat nga isublikon. Ay, kayat kun ano isublim. Alam nga rin. No kasta, nasursurom nga rodan nga inayat ni Elisa. Uwan, pare. Nakasingsingpat kanyak. Isa makonkonsensya kita. Ala, saan ka amadanagan pare? Jack ibagbaga ang nagpustaan ta. Kan insublim mo tanto kalding. Iso asaan kan ama konsensya. Para kan ka, Elisa. Anya da ito eh. Regalo kan ka. Saan ko pa'y matakasangay? Uray pagyaman ko ken kareta. Gaputa nakasingsingpat ka kanyak. Sorry ha. No, anyaman tinagkorkoranga kiti kalabas. Anya ka din ti ibagbagam, Roldan. Awan mo tinagkurangam kanyak. Nagbalinak kami na busy ti kalabas. Kat saan ka unay anasikaso. Okay laang. Anya ka kadi. Agyaman ha. Gaputa simangbay ka iti biyag ko, Elisa. Ikarik. Ayaten ka iti awan ka asping na apanagayat. Jack impagarup at ipinaglulukwan mi a pinagpustaan iti gayem ko ket nasingpet a babae, Mr. Lonely. Ket ita, ipakpakita ken kuana tinalaos a panagayat ko. Tuy pagayam mo, Roldan. Agyaman ak pagayam Roldan iti daytoy a pakasaritaam. Ala, ituloy mo ti agbalin a nasingpet a kaayan-ayat. Ket sapay la kuma, tanaragsak kayo iti agnanayon. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Roldan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.